Jawan Charlotte Guasame, Peter Lambert, Honorable Peter Lambert, ka kor Guasandan Shanja Jigano charge Gorka social media no Jen charge yen a National Security Service, Re which Juba. Antama Shagwarka Facebook de Shirkamnen Konon Guasama. A Jene and Kana Kon Yen Tare Dora, Jene Jadora. Shaja clarified no janital mishajak jana jatin me kwalalat ke media kan o jana shaja yen netin konti la no shaja yen wadera queen netin konti che barare wi ke juba tin kwet ke Dr. Lumoro kwet jadwer ko chatar bijek ban wo ne konti gorga warga tin ne konti la nuwar batekatin kate jang tegatin che Michael Makwelwas, Information Minister, te bol mel te tinba, ka te ne kokien, ten kontin let kel, ke jen Michael Makwelwas, alalad yal te chet ke Paul nang ni Sholton ba lok wakan dial kontin kwa nuare kwa ke categorize wote ke hostile ke non-hostile, ke friendly and unfriendly, ke good people, ke bad people la nuere so ne ko na ku ka categorize wa ka jang ba ta men liep ke dong der awo me sha ji no kene de content chana mo lok che ne kon shun ka kir ko on point de en Peter Lambert te ka party dung spele dung kir me yadit so ko gen Ramadan la Secretary General pinkir me yadit kwa jelo woch ka kor penate paiwo so jena mone dong dier ka na no dong chaje yen bada jene han kana yen jen dan de laria